Kulon ya tiba hari sampun ne presida padang mungguing ide terisirah digelis tenggak ipune ulun dadi masengit di kanan kardusan awe kalau punika dados nyagag ngelantur ngewalesangipun sang katu miwah sang dusani Syahbale mangalayang kadidemeg kadeon dadiannya makasami punika rauhing prajurit ngindang waluya ulang wingipun presida kekantenan salam karadalekade cakre winawani ayadulya akilat mungguing kerauhan nyane sregep ya di mata pedang keris cakre sami punika waluya tadi Anamamana wane kaditeh bajer panahnya habis wenten malih sane presiden niwakan panah sekadi senjata badre panah nyane punika mau pas makasami dalini panahnya reodere kumupat keharan gelap sapunika nalar mungguing taling panah ibune kabinawa ngrebe dan pendah sekadi suaran kilau ragu syude bayu bajer ye padani
panah nirebab yaning mungguing panah ide sang Rama dan bina waluya sekali bayu bajre punika sesamen panah idane ngempek pisan. ya deku menekan kale dibe sehanan ya Dua-duanya makasami punika presiden ngenengen raksasa dadosnya ulung sekatah ibune makasami presiden padam Ripati nikah musuh sikar dosan lenteri sirah oi sone mangkin natur uning ayang didiang hari sampune padem mide sang musuh nyani sikara dusanen dan sios taler punika iteri sirah makin sekal gelan de sisur pan kamanangis sampune asa punika ladiane sayan-sayan seke ngibukipun isu pernaga dadosnya nangis dadi Malayu tekena ajarkan kakaknya apa dados kegelisahan menggoeng ngerauh itu nguning ayah riantukan menggoeng ngerakan dan bersih padam risir desang dasenan masih maha manesel preside sang rawan nangkil misa dia masa sayan mungkin kawentenan ide punika Prabu kita rawan hati saya sakti
jaya buana yaning mungguing kawentenan ide Dewa Agung Sang Prabu Rawan nenten wenten mungguing petandingan mawi sese ide ring jagati Renate musuh bakati mataku sahananya kabeh Dua-diannya ngalap kasor makesami pesakirat menyembah. Riantukan nagiri sekancangipun punika sami. Surapati sang yang indra Doi bakti sire pranata Soalnya mangkin natur kuning ayang titian. Inggih punika Ratun Dewani nenten Jasios Batarindra Wiyati Presida Sakti ide nika presiden talan nungkul ring ide. Kata napi dornaya pu kita hina tamat panulus Napi mawinan asa punika. Riantukan ring tepengan punika. Ide kirang naye pamuni ratu riantukan katunan dan wenten nulus.